Hello guys, twongeye kubasuhuza abakurikira ibiganiro kuri Bazi Tech TV. Uyu mwanya nkuko mwabibonye tugiye kubigisha uburyo bwiza bwo gupima diode. Diode ni iki? Turaza kureba amoko y'amadiode kuko ama-PS yose twababwiye ko tugiye kuyababwira buri PS par PS ku buryo umuntu wese azabasha gusobanukirwa ese izi PS zikora gute muri ibi bikoresho bya electronique, ese zipimwa gute. Tugiye kureba rero iyi video, ntugire akantu na kamwe kagucika, uraza kuyisoza usobanukiwe diode ni iki, ese bayipima gute, ese diode ziri mu moko angahe, zikora gute izo diode. Ntihagire akantu na kamwe rero kagucika, ni kuri Baza Tech TV byose. Iyi video nuza kubona yari muzo wari ukeneye, uze kwibuka gukora subscribe kandi na sharing, nta kintu bitwaye. Narababwiye ko ibintu byose turaza kuyikoresha twifashishije voltmeter. Nekereza ko abantu bose mwamaze kuyigura multimeter cyangwa voltmeter, mwese mwamaze kuyigura. Reka rero twihuse cyane dutangire. Tugiye gutangira rero tureba, ngiye kubereka imibare gatoya uko bapima iyi diode, ariko turata twinjiramo ese diode ibimeze ite, ese diode ni bwoko ki. Iyo tuvuze diode tuba turi kuvuga kano kantu, utu tuntu twombi ubu ni diode. Hanyuma diode aho bayipimira muri voltmeter hano, ahangaha no kuvuga ngo bayipimira hano. Uraza ukatsa appareil yawe hano, uraza ukatsa appareil, wamara kwatsa appareil guys, nekereze ko birimo kugaragara cyane, nekereze ko birimo kugaragara. Uraza uze hano twatse ina appareil yacu, twatsa appareil, hanyuma aho bapimira diode na ahangaha kuri aka kantu, n'ubundi kaba kariho kameze nka diode, ubwo tugiye kureba uko diode imeze. Na ahangaha ukarekera aka ga flash kuri no diode ahantu, ntekereza ko biri kugaragara cyane. Aha niho upimira diode. Hanyuma diode rero uzana akaguru kamwe ukagafatisha hepfo, akandi ukagapimisha haruguru, ukareba icyo iri kukwereka. Urabona ko iyi diode iri kwerekana, iri gusona ikanerekana 7. Bivuze ngo iyi diode yarapfuye. Ni ukuvuga ngo diode nzima ituruka kuri 400 kuzamura kandi ntabwo isona. Ubu iyi diode ubu tuvugana, iyi diode yarapfuye. Iyi diode yarapfuye, iyi diode yarapfuye. Reka dupime iyi ngiyi turebe. Nababwiye ngo ufata akaguru kamwe ugapima n'akandi, ukareba neza. Wow! Urabona yuko iyi diode yo iri gupima 464. Uku niko bapima diode guys. Ni ukuvuga ngo tugiye kureba diode biyikoze, hanyuma n'uburyo ibikoze mpite mbabwira n'amoko agize amadiode. Ni ukuvuga ngo diode yapfuye turayibonye, dore diode yapfuye irasona ikanandika imibare, dore turi kuyipima, dore irasona ikaba yakandika 0 cyangwa imibare runaka. Iyo isonnye ukumvira ijwi, diode iba yarapfuye. Nekereza ko byumvikana cyane guys. Twihuse rero, diode ukuntu imbere ibikoze, diode buri ukuntu imbere ibikoze ibimeze gutya. Ni ukuvuga ngo diode buri imbere ibikoze gutya. Ni ukuvuga ngo diode rero nimba imbere ibikoze gutya, ku ruhande hano rubanza hano haba ari anode, hanyuma hano haba ari cathode. Nekereze ko birimo kugaragara cyane. Iyi ni diode. Ubwoko rero bumwe bwa diode ni ubu ngubu, kuko ushobora no gusanga umuntu yayishushanije gutya, undi ashobora kuza akanayishushanya gutya. Nabwo ikimenyetso kikwereka, usangaho n'ubundi ya anode na cathode. Nekereze ko biri kugaragara. Ni ukuvuga ngo diode zirimo amoko abiri, ariko ntabwo ari zo nshushanyije, kuko indi diode, iyi ni ordinary diode. Nekereza ko birimo kugaragara ordinary diode, reka tubyandike gutya. Hanyuma hakaba n'indi yitwa Zener diode guys. Hanyuma Zener diode yo iraza ibimeze nk'iyi twashushanije neza, ariko yo hano igiraho akantu kameze gutya.
ntekereze ko birimo kugaragara cyane guys. Nayo ni diode, hanyuma yo iyi yitwa Zener diode. Ntekereza ko byumvikana cyane. Diode rero uburyo bayipima, twari turi gupima hano kuri anode no kuri cathode. Uburyo bwiza rero iyo anode iri guhura na cathode, iyo diode ibirwaye. Diode nzima ntabwo anode igihura na cathode. Ntekereze ko byumvikana. Iyi bari sawa, iyi birwaye. Ni ukuvuga ngo hano iyo dupimye rero tugafata rura rusinga tukarukoza ku kaguru ka anode. Anode ni ukuvuga ngo anode ni aka kaguru k'umweru, ni aka kantu kaba kariho atashi y'umweru, aka k'umweru niko kitwa anode. Ntekereza ko murimo kubireba guys. Aka kariho umweru, aka niko kitwa anode. Hanyuma aho umukara niho hitwa cathode. Ubwo bivuze ngo ino diode iteretse gutya, ubu bivuze ngo anode iri hano, cathode iri hano. Ndumva byumvikana cyane. Hanyuma rero diode igira positive na negative. Ni ukuvuga ngo niyo imeze gutya igira icyo twita PN cyangwa NP. Aho ushobora gusanga ifite PN cyangwa ikaba ifite NP. Ubwo biba bisobanuye ngo mo imbere, ubwo birumvikana ko iyo anode iri hirya, iyo imeze gutya, hano hari anode, hano hari cathode, bivuze yuko ubwo mu gihe yaba imeze gutya, hano hari anode, hano hari cathode, bivuze ngo guys, nizere ko hano hantu turi kugendana guys. Ni ukuvuga ngo hano biba bivuze ngo anode, ubu hano biba bivuze ngo ni NP. Ni ukuvuga ngo hano ni NP, ariko hano hakaba PN. Ntekereze ko biri kumvikana. Hano rero guys, diode zirimo amoko nk'uko tubivuze. Ayo tubabwiye muri aka kanya kuri Bazatech TV ni amoko agera muri abiri. Hariyo Zener diode, hakaba na Ordinary diode. Twarebye uburyo bwiza rero bwo kuyipima, twongere tubusubiremo. Ni ukuvuga ngo iyo ugiye gupima, ufata anode yawe, ni ukuvuga ngo anode, ntekereze ko niba muri abanyeshuri beza mwamaze kumenya iyo ariyo. Ni ukuvuga ngo anode ni ukuvuga ngo hano aba ari positive y'iyi diode, hanyuma cathode aba ari negative y'iyi diode. Ntekereze ko birimo kumvikana guys. Ubwo rero ufata appareil, narababwiye ko iyi multimeter izi singa ebyiri habamo urwa positive n'urwa negative guys. Hanyuma narababwiye rero uru rw'umukara aba ari negative, uru rw'umutuku aba ari positive. Ubwo rero ugiye gupima diode, ufata urw'umukara ukarushyira ku mutwe cyangwa ahantu h'umweru kuri diode ariho hitwa cathode, ukazana anode yawe ukayishyira hano guys, igahita ikwereka kuri appareil, ugahita ureba kuri appareil ibipimo ifite. Urabona ko ino diode ni nzima. Nababwiye ngo diode kugira ngo umenye ko ari nzima ituruka kuri 400 kuzamura. Urabona iyi ngiyi iri kwerekana 462, ubwo ni nzima. Hanyuma nituza tugapima, impamvu nabigishije yuko ugomba kumenya ko hano hantu h'umweru aba ari kuri positive, aho umukara akaba ari negative. Ni uko iyo upimye ugafata positive ukayizana kuri positive, negative ukayishyira kuri negative, ntabwo bibara. Reka tubirebe neza. Itegereza hano kuri appareil mbikore. Dore hano, dore positive nababwiye ko ari aka kantu k'umweru, tugiye kwashyira hano rusinga rw'umutuku, dore. Hanyuma urw'umukara turushyire hano ku mukara. Ntabwo bishobora gusona, ntabwo bishobora kubara. Reba kuri appareil, ntabwo bishoboka. Kugira ngo bibare rero diode uburyo bwiza bayipima, mani naho nashakaga ko tugera, bigusaba ko ufata iyi negative ikajya kuri positive ya diode, ubwo ikajya kuri cathode, hanyuma iyi negative ikajya kuri positive ya diode, iyi positive ikajya kuri negative ya diode. Wow, bigahita bipima.
ubu nibwo buryo bwiza bwo gupima diode guys. Urabona ko iyi diode ni nzima. None iyo yapfuye rero aho bitandukanira, iyo yapfuye diode niyo yapfuye no kuvuga ngo yo irasona, uko wapima kose yo ntabwo bisaba ngo wize kuba, kuko iba yamaze kuba kurusiri, iba yamaze kumera nka visible bwirasona. Dore nk'iyi dore byasonnye nitaye kuri bya bindi, kandi reba iyi positive iri kuri ubundi handi byakagombye kugira nicyo bisona, ariko kubera ko yapfuye iba yahuje inzira, bivuze ko mo imbere PN iba yahuye cyangwa NP byahuye. Dore uko wayipima kose iyo yahiye ubwo birasona. Ntekereza ko murimo kubireba. Dore aho uko nabihuza kose birimo kuza bigasona. Ntekereze ko biri kumvikana guys. Zener diode rero, Zener diode yo ntabwo ikora gutya, kuko yo ishinzwe gufata umuriro ikawutwara uri constant. Izi diode itandukaniro ryazo, izi diode ni ya Zener diode, itandukaniro ryazo, Zener diode yo ishinzwe gukonsista umuriro ku buryo umuriro usohoka umeze kimwe. Uvuga ngo Zener diode ishinzwe gufata umuriro guys, yamara kuwufata ikawusohora uri constant, ikawusohora nimba ari 5 igasohoka ari 5, ntabwo ushobora kurenga hagiyeho Zener diode. Ntekereza ko byumvikana cyane guys. Reka nkwereke na Zener diode noneho tuze dusoza. Ndashaka kukwereka Zener diode hanyuma nayo tugasoza, nayo uyimenyeho gatoya. Ndumva byumvikana ibi bintu guys, ubikurikirane ubimenye, kuko ubu ni uburyo bwiza bwo gupima diode no kugira ngo uyimenye guys. Ntekereze ko byumvikana cyane, hanyuma Zener diode rero nayo, Zener diode sinzi nimba hano biri kugaragara neza, ubwo muri comment muzanyandikira niba mwabibonye neza cyangwa hari ikitagaragara, ku buryo nazongera nkabakorera indi video. Ariko Zener diode dore nayo niyi, niba uri kureba neza reba Zener diode, dore ngiyi, dore Zener diode nimba uri kuyireba, Zener diode ni iyi ngiyi. Ntekereze ko birimo kumvikana cyane guys. Zener diode, ordinary diode. Urabona ko imwe aba ari nini indi ari ntoya, nayo urabona ko igira kwa kantu k'umukara ka node kagira na katode, ariko urabona ko kaba ari akantu gakeye cyane. Nayipimwa kwa kundi rero, nayo dushobora kuyipima uburyo bwiza bwo gupima diode, kuko nibwo turiho. Dore iyo uyipimye nayo akaguru kamwe akandi hano, wow. Urabona ko yo irimo gupima 730, 725. Ahangaha Zener diode urabona ko yo ibiri hejuru ugendeye kuri original diode. Ntekereze ko byumvikana cyane guys, kuko nababwiye yuko ziba zitandukanyeho akantu gatoya. Imwe ishinzwe gufata umuriro ukagenda uri constant, hanyuma indi ishinzwe gufata umuriro ikawufata wari AC igahita uwuhindura DC. Iyi ngiyi ishinzwe gufata umuriro wari AC, iyi ikawuhindura DC. Iyo ntabwo iwuhindura ahubwo ifata uwo muriro ikahita iwujyana uri constant, ukagenda uri umuriro udahindagurika. Donc niba ari 5 ni 5. Diode yo ntabwo iwukora kugira ngo udahindagurika, ahubwo yo iyi ngiyi iyi diode ifata AC ikayihindura DC. Hanyuma iyi ifata diode, iyi Zener diode zifata umuriro ukagenda uri constant. Yes guys, turabakunda cyane kuri Baza Tech TV. Nakagaruka, turabashimiye abantu mwafashe umwanya wanyu mukareba iyi video, mwakoze cyane. Turabasaba ngo mukande subscribe, musharing ibi biganiro, hanyuma na like niba hari icyo kibigufashije kino kiganiro, cyane abanyeshuri bari kwiga electronique, uzi wiga ibintu bigendanye na electronique, musharing bino biganiro kuko bigomba kubafasha. Turaza gusubira mu bindi biganiro rero. Nakagaruka cyane kuri Baza Tech TV. Ciao. Ibuke gukora subscribe. Turabakunda cyane. Bye.